Pipi yang le tu ni video I bought hi B-roll video tabang I bought hi en kya 3 2 1 It's MB hui bom entertainment hin hui zan thei tam pia ta sa da thei vitamin A to Z to D Facebook YouTube dunga follow subscribe bono kisi pon na te please like share subscribe comment down below. Mas penin si video vi hau se na bon chavin ka jana salam thai pen kema thamin nam pomate in tuni video ahi ipt B-roll video sip di am ti chu ban ne cha ka setting hi in ipp hiong lab B-roll video chung la sang ka te tuni video ka sai nom che ya le hiti tabong B-roll video ke la tin le hin first pena che ya le planting na ball ngai na shooting na ball tin le hin na scene chi mal cha scene na scene ka tiran cha le na video clip ko iti de ham tiong cho video shooting na ball masanga hi phadata aning planting na ball ngai hin na ation le yam khata pidi sedam storyboard ta bangan na bon ni le kho lo ating le script dana na ji yong la chun a kho point to hi ke in shooting ka bon in le hin storyboard ta banga kho ka bon jin tin ating le transition on chui piti de ham ating le ila pana hi ipiti transition ka bon thai di ham ti hita chu planting ka bon la hin na ating le camera movement transition kiti ho chu le post ipiti sedam post production wa ko ki bol pe ta na yun la kom na hi update to hi video la te le hin transition ipiti board ham ti chu kan setting hi transition kiti hi video previous video upana next video je fade in fade out ating on la transition hi data na ki bol thai hin na example na vat saw la if you don't have idea for transition just do like this lai hin tu nam atin la wow namu da tai lo ti tu ni video ka sai num chi ya le video editing videographer photographer hot bang na hinum a hele hin amas pena ka sai num chi ya le you have to be very interested in what you're doing and also you should love what you're doing. YouTube apana yo hi tutorial ho hi ipiti sedam na phat zoom thai hi YouTube ma video ho hi nisi anavat na vat kiu hi lawa nisi a hi ipiti sedam practice na gi ball ai lehin hila apana hi na khan to thai hi in oh mun chu me gai pai ven pipi yong la tuni video hi chanin chai taw hi tin a kit tin le la screen hi me